Ari hermano y anga japarizaron ya. Ari hermana kay programa kanyari kung kanya. Dios manta. Uyari kuna. Munasca hermanos, iglesia picajcuna, campo lugares pe mana evangelio manta yechecujcuna canco, maiken tatas cachasoma, no carisas nispa, cacharpasoma hermanos. No garisas pastor, no ka munasianedita, ganamos a jalmasta chay lugar pe, no ka pakichikusa. Ame hermano, no gaico urascaico, campas causainiquiraico. No ka rilasahnya, ari nyapes, hermanos ka newangunya renaipa, kachayukusa kunandia mismo, kunandia wakil kochikusa ke episitus ni tamaitas kamasni, lupas ni taon cambia kunaipa, pakusa, ya kachayukusa pacha. Ay hermano, buen día, maita sang chigan piofre. Alguien puncha hermano, iglesia pe maita pone animai kuanko resiane misioneson, no ka contento resiane konangai, hakaikaro lugares maresiane maipisman evangelio ta rexinkuch achay maresiane achay man kunan kai pe maresiane kama apakusiane ropas apakusiane cambia kone achay ya hatun kai perikori pa. Ay hermano, ale alesejo, ay misiones masan cosa resgaikia, ale tapon resan William tatadis palabranta, no gaigo oras gaigo ganista tatadis manda mañas gaigo. Bye hermana kuna garaya saña ora ka imagina avanzaskan ari tardia iguan senoka prachana itian. Ay, chay hermano adquirianya chingaban de coremanjo. Imagina chusishanare. Ay, chay hermano hapaipune, paijanapune, paipune, risas parlare chimas. Cuánta hermano, cutempos sanguinaca. Imagina resonquere, vale glacho. Buenas tardes, hermana. Tumpa ukoros pahinele kasiane, hermana. Akaipi entiende kuita te cocho. Imai dumatas paipuna parlango sa hermana entiende wancho, no akicho amanta parlane. Ni pon entiende wanko chari, aygun así capulla wanko chanta hampon ya. Ay hermano, en ese lugar pe parla y picha parlar ganko are. Entonces octava de munan chaga prepara con que hermano, mai manchu se sraikita sumate mai di madashi achango ese lugar pichaite ya chanagitian. Ya hermana, prepara cosas que pampas asuma, te prepara cosas. Ay hermano, pero familia hay que mandare, introducción con toma. Mana, o así pero familia que pega no gasapalleris, mana, paikuna rincucho, no gaya chay ministerio ni chaytap ni más pacani, no gaya chay ministerio arisianea. Hermano, ya pasta familia hay que dar. Pusana kitian kultuman gata tadis pasiman. Chayman tadishin evangelis yoksina kitian ale. Ay hermana, kampas tatian razone que ari. Se capone casa no ga entos wase pira kallarina etian ari wawas ni manta esposa y manta entero paikuna taras villana iten sumahtari. Munas hermana, wasigi familia gi manulia sangit tatadis palabranda, zuna masis nigiman, vecinos nigiman, ulia sangi ponicho, nyao pastaga, Parlana gitian tatadis mandaga familia ki man vecino llaqtay kipi. Chay llaqtay kipi lunas tatadis palabra mandi yarqayni kashan mana yachanguchu maypich salvación tarinankuta. Panay, wawqay, ura chamuña kunanqa. Parlay, tukuy vecinos nikiman, familia kukupi, wawas nikiman, tukuy piskunawanchik reaccionakunki parlay evangelio manta. Ama kaya nispalla nicho, mana tiempo kancho nispapas ama nicho. Kunanga tiempo chayamoña, tata Dios pah palabranta parlanapah tukuy runaspah sonkoma chayachinapah. Ajinatanin kay Evangelio Marcos librupi pisqakah t'aqapi chunka hisquniyuq chiklaypi. Jesus tahri mana paywan rinanta munaspa, runaman nerqa kutipuy wasiykiman, ayllusniykiman ima paykunamantaq willay, may hina hatun imastachu Señor kuyasuspa qampaq ruwasqanta nispa nisqa ari. Ari hermano, wasinchimanta qallarinanchik Dios pah palabranta willayta y kamachisqanta hunt'ayta.
nanchayqa Visitariwarko kay Facebook nieta, YouTube nieta, Instagram nieta, kay programa Dios manta uyarikuna sutiwan. utawan kutimunakama. Tata Dios aninchawasunchas tukuyninchista. Sabi sa